Nastavljamo dalje sa našim turnirom Zenkom kupom 2000 i ovim. Aha, evo ga. Evo tebe, Real prvi, Ajax. Rusija, Dortmund, Chelsea. Ništa. Ako je Chelsea, znači pobjedi ispada mi sad kupa. Ali ništa od toga. Napada Rusija, Dortmund ide, moraju Dortmundović pobjedu. Ajša. Jedan od najvećeg kluba svijeta ima. Protiv Real Madrida. Nikovo. Dobro je ga. Petr Čeh je skinuo. Tri dobre šanse Dortmunda. Prost. Zamalo. Ne, poveda. I učinio ga u grupu zanimljivo. Neki puno bolja utakmica nego naprotiv Ajaxa kad sam izgubio 1-0 nesretno. Dobro za Chelsea. Uff.
imao šansu. Evo ovaj momak. Biće baksa za... Biću baksa za... Bravo golmane, svaka čast. Hoće na... 0-0. Dobro. Au. Šmelceru. Ne. Šteta. Mata. U bake. Opet sam nesretan. Au. Idemo zavče. Ovo je... A daj. Da je ona prečka ušla u prvom povremenu, moglo biti gol. Skač. A korner? Ovo sam utakmici puno bolje izgledao za utakmici. Daj offside. Nije. A nije. Ma daj, sudija. A imamo vremena još. I nažalost ja sam sa Dortmundom ispao. Tako je. Ne, šta, tražiti Reala. Real prošao, Chelsea 3. Od prošla jedna. Schalke ispao, Leverkusen ispao. A se Bayern. To je to.